Where a woman has been found chained in a jungle in Maharashtra. The police have recovered a US passport copy from this chained woman. Syate kalau kumbas sau pusngi syapok klau dau kenjri hala ujung ukurim. Kijing jawab ngusir kai bat bom kuashu tang ban sngap ban Petro kila karoi sebab palat kat nang mi kisngi kisnyam hakani ka perthai bang im menta bat udak jingkli ubahe ujupau hangi kan bang yoi bat yo sngau haman laka klimat babale kini ki baro menta ki juya ja barabor handrei ka jubab kolong batang kita kibale batang kita kibamati dalade kin tiblot ya kasdang kekut ban jubab halade yalade kawai na kini ki jingja pom chu khamyo ngau koj kalaha pha kawai na ki kinthai breu kabalamat ya ki jingsha penstom halau chu kurim dakabate ya ka syapok khau na baro ki artli ki joka hadu kumba sau phosngi ye katkum ki jingtip ha kawai na ki khlau kabadon haki benda joka khlau sindudut district Kapahap hapo Maharashtra. Katkum ki khobor bala pelajak ki news channel hapo kari India. Long baki briu badai banyak tengba ketika jaka bala syate ketika briu bala tip kerteng kum kalalita kai kumar kabaladon kumas sanpus nam karta kabadai napo kari Amerika bat kabasyong basa mata hapo Tamil Nadu. Laong baha kabanikong kilayos ngau ya kajingyam joka bat enda kilalai ban sngap bat petu kilalap penban ya kalalita kabala syate daki kenjri naki ti joka hawe udin kabadon hajan joka senong sonurli mantalara no ya kalalita kai kumar sya hospital bakanyo ya kajing sumar bapaka naba hadu menta kladon habreng kamet kapat kabatlot pa namar kajing thli palat kakpo joka badru hasya ban rakyat ka syaka jaka ban cekobha ya kalalita kalatho highway kod parit dakabong baulok joka ulale ya kane kakam bad kumbas sauphusngi kalashuim klem kabam mi nakaliang gipulit joka Maharashtra manta kilong ba ompat semlayo kano kajing ujor ne FAR halor kani ka jingja hadu menta reina kaliang cuki kinsale yala ka jonga kamram badai ban pendap patru ya ki jingte ba khambrya ansala ban pentip syai tatnda katai kabriu kalala ban yathuhi ya ki jingsisha baro kibalaja yaga